أنا خلقي إسرائيليين بس كردم ما أول جارة بما هولير هربل إيش شنك الزور خوشة دي منكاني فيو كي زور باشا شنك كونا احتياجي بين شنك زور باشا أبش أول جارة بيتي خزان ما رسمان كتها رسمان كير هني فيديو ما كيرت كردستان زور خوشة زور خوشة مرة گل خزانه خواهدی ما سردانی بو هولیره بو قلای ارجار تینا هولیره هم تینا ویره قلای گل خوشه جواکی يعني فلكلورية تشتي أثري هيا غريبة أمتنا أو متحف نسيج هيا هي أحجار كريمة هيا يعني تشتكي غريبة ما نديت يا بري بيش هستك خوشه سبروكت گل خزانه خو آماده بوین کیفا من گلک خوشه چهت کردستان و صبح فرد هاتی نخم لندن گلک کیفا من هاتی ایشالله روزت خوشتر بسر مدابن خوشیاوی او همه سروج گلک جوانه و ام گل خزانه خود آماده اینه همه خوشیاوی اوه ابریکه متهاتی نرخی گوری در وقتی که خوش بورینین چنکی بفرک آب جان هاتی چه ساله که 7 ساله بفر نکردیه وان سال آخر بفر او سال جان نهاتیه از عائله خواب بگوید هاتین در وقتی که خوش بورینین Og nå står du i Frognerparken, også kalt Vigelandsparken, som har fått sitt navn etter Gustav Vigeland, som var med å forme ut denne parken i sin tid. Parken har en fantastisk utsmykning med skulpturer som viser da menneskets fra start, fra fødsel til død, og er Norges mest besøkte turistattraksjon. نوکا Vigelandparken لویدر نزدیکی 212 سکولپتور هنن یک جوانا یه هری شیرین گو پرانی توریستین بالی صورت دکشن ابنی بیمناری جبر اف پارک دست باجار اوسلو کومونه ده شهرداریه یعنی اول خودیه و پشتی گودارین جهوینا اوانا گلک بنابودن بو و مشهور بو